دکتر عمر شیخموس سیاستمدار کرد و یک ج دامزرینرین یکیتین اجتماعی کردستان ینکه ج استکهلم سوئدی الگلمنه. دکتر دما تخوش به تبخیراتی؟ ایوار باش چاویم و گلک سلاف ج تماشا کری ورجیش بینره تلویزیون آورا. دکتر بری دست به پرسین خواب کم صحت تا چاوه تندرستیاته. بجی از نها گلک باشم پاشکو رژیم اسد کتیه روشا من گلک باش. هر دمه باش. نمانا حزب باس و رژیم اسد روشا من گلکی باشتر کریه و نها انرژی کی من زیده هی گوز خباتو تکوشان جنوبات تسپیم. تهر اوی دکتر هر دمه وها تزندی گشت بینم براستی کسی نوکه ما مورال دکرن جدی از دویج. زور سپاس از بانی زور. نهاج من حس کرد بزن نه من اینطوری که خدا گفت خل تلفنی مدکه رجا دکن آمان دل بخوین نوچه که خوش بده ما بیج عالی کردی لحف هاتن وقت سیاست مداره کی خدان ازمون و تجربه جعالی سیاسی کردی روز آوای کردستان دوید امید دکتر چه خواستن؟ تشتی گو گله کی گرینگا و در فتش دستاندن اب در فتح دیروکی گوش کردار هاتیه پیش به دست ندن و بزود ترین وقت لحدین نعکو که خواه بدن عالی مرونته کی زیده نشان بدن لس خالقو مدگینا هف لسروان اتفاق بکن او خالنگو آلوزن مری بهلا داوی نوها از دبینم کو هر کسی کو لعالیه خواه جبین به حوالو دوستی خورد که جبین افراد که رایوان دستیرین ابایا باشا لیا هری گرنگا گو هر دو عالی به تایبتی به عالیکاریا فرانسا و امریکا گنابجید کندنا براوانده فرصتا کی باشا و نابجی کردنه به رنگه کی جندی لبرچاب بگرن و کاربن لسر هنک خالن گرنگ لحبین و شانده که جبو دانستاندنان دیگل شامه دابین دینن از ویاشی یعنی وک ازمونا کردین روشلات ده سال هفته و نهده گوفتکی مشترک چیکرن سروک مامستا شهزادین سروکی ویبو شهید قاسملو پیفداری ویبو و هناك حوالی کوملا و چریکی فدای خلق اندام بون دیگل هناك کسایتی دا لکردستان باشورجی گابا گو رژیم صدام کرد مدید گو هیز کردستان به هفدورا دناب برای کردستانی دا و پاش دمکی درج شر ناخدا کاری بونگو لحب بکنو پلاتفورم کی یگرتی بینن پیش لوراجی از باور نکم او ناکو کیه گو هنه دناب برای انا کسیو حوالی پینگی دا گه قاسی مزمن نکاربن لحب بکن بتایبتی كونها وكو هيزكي لسر عردي بقلكي بقوتن هيزي كردي جهمو هيزي دين لسوريا دا بقوتن وكارن قلك جدا خاصي خو بدست بينن بريا دانستاندنان بريا پیوندی دگل واندا بله بتایبتیش گو هيزين مزن اورای گشتی جهانی پیشگیری کی مزن جملت مودا خوزی ملت مراد که فرانسا یا آلمانیا یا بریتانیا یا امریکا یا رای گشتی جهانی بگشتی برنگ کی بهست پیشگیری ملت مراد که اجاز هیوی دارم هزه می سیاسی جی دا آستا و پیشگیری دابنو به فرصتش دست ملت منبن عاداوی مادام تقول قولنها وفدك أنا كسي هاتيه هوليري بله از هيبي دكم ج سروكي بارتيا ديمقراطي كردستان كاك مسعود بارزاني گوگرانی اخوا بکار بینا تاثیر لوام بکه گمرونتکی زیده نشان بدن بگهن ریکفتنه که دیگل حبال قصده دا جبو گو کاربن شاندکی کردی مشترک و داخوازی مشترک
بگینن هف و کاربن بشین شامه با دانستاندن. باشه دکتر عمر، مثلا تجربه کردی می سوری دانستاندن داتنه تزانی یعنی دبک و پیواجو مرحله هری زحمت نهال پیشیامه دانستاندن بن، یعنی آماده کرنا شانده که دانستاندن آن با کد دما پیش تا دستور هیا دکتر تزانی یعنی هل بجارتن هنه ریاکت زحمت و دریجه تجربه کردین روجواتن هنه دوی وارده دوی چه وره کرن دکترش بویه که؟ از پیشنهاد دکم جوان را که مسئله هفدو جهه بکن. او مسئله گشتی یا دستحلاتو یا مرجعیتو یا بشداربوند دستحلات در روجاوا دا اونا گشی لعلی کی دا دینا تشتی حری گرنگ نوها داخوازی ملتی کرد چنه لسوریا و گرک لسرچه لحبین تیکه بین دانستاندن دیگر رژیما سوریا دا رژیما نو یا سوریا دا ام دزانن گو فرصتا کی باش هاتیه پیش آمادگی هیا گهددن حاضرن کرد بشدار بن دستحلات دا جبر ویا مرونتکی زیده نشان بدن لسروان خالی گوکارن لحب بکن ترکیز لسروان بکن ابیک عادن ترکیز لسر داخوازی ملت کرد و کرد لسوریا چه مثلا زمان فرهنگ حکمرانیه خودجیهیه یعنی اوتونومی یعنی مرکزیت سیاسیه فدرالیت چیه یعنی گرگ اوانا ترکیز لسر بیا بکن مسئله دن مری کاره دوره بحث بکه و لسر مناقشه بکه چه مثلا او اتفاقی گود دما خودا لحولیر و لدهوکی دا هاتمونجی امکارن واناج هفدو جهه بکه تشتی گرنگ نوها اوه که شاندکی مشترک هل بجیرن دا پلاتفورمه که یگرتی دا خوازیه ملتی کرد پنج حتی 10 خالی دا کن بکن و ابنا بمن بنگه دانستاندن دیگر رژیم یا سوریا. باش دکتر کرد چه بخوازن؟ یعنی دما کرد چونه شامه یعنی جی هفدیتنا لگل شامه دست بکرن کرد چه بخوازن دکتر؟ مثلا فدرالی لمرکزی اوتونومی یعنی دوی کرد جبو کردستان سوری یعنی جی روجاوای کردستان داخوازه چه بکن؟ تشتی گنها لبرچعبایا و علیکاریا مجید که هناك هريمين دن لسوريا وقت درزيا وقت سويدا ودرعا حورانية يعني منطقة حوران وقت منطقة علوية لاتخية وترتوس أوجي دعوة هريمين فدراليت كن ويان لمركزيتي كيف رهدك معناه إما بالنسبة كردابا مثلا لمركزيتها سياسية فره إمكاني وهي مثلا فدرالیت امریکا به فدرالیت دست بکه لدورا مری وقت سنوره کی داوی به نامرکزیت کی فره راضی به نامرکزیت کی سیاسی فره اداری و سیاسی فره راضی به مثلا زمان قبول کردن زمان وقت زمان دوال سوریا دا گله کی گرینگه گود دستور دا به چسباندن مثلا مافین چاندینه مثلا سیاسی و مافین سیاسی و دموکراتی نگو یک احزاب کردی د قانون احزاب دا یکسر بین قبول کردن آزادی اوانی سیاسی و دموکراتی هبه یا داوی گله کی گرنگه اوجی مثلا دا بشکرنا دا هاتی نوت و غاز و آب و دا هاتین آبورین الولاد چونکه او دابشکرنا چافکانی سروشتی که کردستان هبون دوخت خود رژیم سوریا برنگی که عادلانه دابش نت کرده و هریمین کردی تم پاشمای دمان و پیش نت کتن براورد کردن دگل هریمین دنی سوریا داشت بروی یا گرک مری داخوازیا یکسانیا داهاتا هرمین سوری دمیزانیاز مرکزی دا جی بینا اوهوله و مناقشه لسر بکه لسگ
دابشکردنا داهاتێن مرکزی وەک نوهات دەستور عێراقیدا هەیە بەشێکی دیارکردی دۆختی خۆدا سەدی 17 بوو میزانیا عێراقێ لە سووریاژی گەرەک فۆرمولێکی وەرێکی بێ ئۆرتێگ ئەو نسبەتە داهاتە پترۆل و غاز و چاوکانیên dinê siruştî ku li Kurdistanê hene û li wir jê fêde dikin gerek bi qazanciya wê herêmê de bikar bê. Evaya dûra ya herî ji hemû tiştî girîngtir yanî di hikûmeta merkezî de û di kongrên îjtimanî gonha amadegî jê re dibe û di lijna destûrî de gerek nisbetekî muayyen ya Kurd têde beşdar be. Evaya gerek ev daxwaziyana ji alî şanda Kurdî de pir bi rûnî bêne tespît kirin di danûstandina de. Doktor tiştekî din em ê çawa vê pirsgirêka xwe û Tirkiye çareser bikin. Yani çi ji rêveberiya xweser, çi ji mezlûma abdî tê xwestin, çi ji aliyên siyasî tê xwestin ku em wiha bikin pêwendiyên Rojavayê Kurdistanê qet nebe weke Başûr û Tirkiye xweş be. Ew pirsgirêk çawa dikare were çareser kirin? Li gora dîtina min û tiştê ku min heta niha yanî serhîj dayê hevalê qesedê qisûr nekin divê hêlê de. Yani demeke çend saleke bi rastî dixwazin ku bi navbijîkirina Amerîka û hêzên hevpeymanê wan ku li Sûriya ne li dijî Daeş bi hev re kar dikin hewl dane ku danûstandina wan digel Tirkiye de baş bibe. Lê Tirkiye mercên gelekî qurs li ser wan datîne gerek çek deynin gerek ew herêma ser navî çi ye xweser nemîne gelek herêmên wan girtine wek Efrîn û Serêkanî û Girêspî. Yani Tirkiye şer bi wan difroşe ne ew şer bi Tirkiye difroşin. Lê baş e niha rewş hatiye guhertin û cora itîfaqek bibû hêzê Sûriya Demokrat neçin Rojavayê Firatê û hêzên milîşiyayê Tirkiye û Tirkiye neyên Rojavayê Firatê Rojhilata Firatê û evaya şer li ser wî esasî hate sekinandin bi navbijîkirina Amerîka gerek evaya bi rastî bihata rêz lêgirtin lê imkana wê tune ye. Lê niha ew milîşiya goser bi Tirkiyeye Tirkiye wan di dehfîne yani evaya nakokiyekî mezin heye di siyaseta Tirkiye de hember Rojavayê Kurdistanê. Ew jî ev e ji alîkî de danûstandinê bi rêz Abdullah Öcalan re dike serokê PKK ji bo ku proseyekî aştî li Tirkiye dest pê bike û proseyekî baş dî birêveçûye. Di aynî dem de hêriş û gefeyên mezin li ser Rojavayê Kurdistan dike. Evaya digel hev de nagunce yani gerek ew proseye berbibaşî ve çû yani gerek helwesta wan hember Rojava jî bi nevbûn û bi qebûlkirin û bi danûstandina bibe. Di aynî dem de hevalê Rojavayê Kurdistanê di sê tişt hene gerek ga bavê tane. Yek ku bi rastî ew retorîka siyasî yani ew xîtaba siyasî ku bikartînin wek li dijî Tirkiye gerek dev ji wê ya berdin ev yek ji ber ku wek dijminekî serekî hesab dikin û 24 saeta behsa wê dikin hena ev yek. Ha di dua gerek ew sûretên apo ku li hemû ciyadanî ne hilînin wana tu eleqa wê meselê tune ye yani rast e girêdanekî wan îdeolojî heye di dema xwe de bûye ve lê gerek baya dibe provokasyon gerek wan provokasyonan nekin. Ya sisiya niha li min bicê rast e meclisekî eskerî li min bicê heye lê itîfaq kirbûn ku ji min bicê bikişin gerek yani berçava bigirin. Ya dawî ew bi xwe jî dibêjin hemû kes dawel wan dike hinek kadroyê PKK li cem wanin
نوها پێویستیاوان بۆیان نەمایە پێویستیاوان بۆیان نەمایە ئێدی ئەوانە یعنی چه هەواڵێ خندی لێ چه هەواڵێ دن گەرەک ڕێ لوان ینی گردن ئەوان ئازاد بکەن ڕەوشاوان لەبەر چابا بگرن چ دەگەل حکوومەتان و یا سووریادا چ دەگەل تورکیادا ئەف ئەبەیە دبوویە فاکتەرێکی ئالۆزی ئەو کادروی گۆلورانە پێویستیاوان بۆیان نەمایە نەحەوجی لورا بمێنن یعنی یان ڕۆلێکی سەرەکی وان هەبە دناو تەفگەرێدا ji ber wê ya gerek û ew isbatkirine û dibêjin em hezirin vê gavê bavêjin lê dixwazin got beşek ve ji rêkeftin û danistandina de yana li gora gotinê heval Mazlûm Ebdî çend cara gotiye yani amadekirdin heye ji bo vî tiştî hinek ji van daxwaziya qebûl bikin lê ew hemberwê ya jî hinek daxwaziyê wan hene gê hemû carê Tirkiye berdewam nebe li ser hereşe û gefeya golser wan dike yan binişiyê xwe dişîne ser wan û rêz li rêkeftina nake mumkin e ev proseya aştî got îro sibe encam bigê encam mumkin e rewşê ber baştir ve bibe lê gerek me rê neda wan hêzên yan hinek grûpên got di nav tevgerê de hene tu bixwed zanî di nav Tirkiye de û di nav hêzê Kurdî de hêzên tundrê hene dixwazin ev prosa hanê têk biçe ji ber got ne qazanciya wan de ye got şer bisekine û temamen be prosekî aştî hebe yani ji alî de dewleta Kürya Tirkiye yani hêzên di nav leşkir de yan hinek hêzê dinî tundrê di nav hikûmeta Erdogan de di aynî wexta jî hinek hêz hene di nav hêzê Kurdî de got dixwazin proseya aştî ser nekeve ji bo got ji ber got tesîr li ser rola wan dike di paş rojê دکتۆر gelekî spas دکتۆر عمر شێخموس سیاستمedar û yek ji damezrênerên Yekîtîn Îjtimaî Kurdistan ji Stokholmê mala tava دکتۆر زۆر سپاس ji wan re jî şeva xweş